Ibihe byiza hamwe mwese mukurikiye Umusanzu Media TV, uyu ni umwanya tubagezaho amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda ku buryo burambuye. Ni amakuru ari buze kuba yibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri aya makuru turi buze kubabwira ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki ya 17 Ukuboza uyu mwaka wa 2025 muri village Urugwiro. Turi buze kubabwira kandi ko mu karere ka Huye ku cyicaro gikuru cya RAB hatangijwe gahunda igamije kubaka ubushobozi bw'igihugu mu ikoranabuhanga rigezweho no kongera ubushobozi bw'imbuto mu buhinzi. Turi buze kubabwira kandi ko abana batatu bavukana bo mu karere ka Gicumbi bahitanywe n'igisasu ngo bikekwa ko ari icyo mu bwoko bwa grenade nk'uko byahamijwe n'ubuyobozi bw'akarere. Turanababwira kandi ko raporo nshya y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda izwi nka DHS7 ku mibereho n'ubuzima mu Rwanda igaragaza ko mu myaka 5 ishize umubare w'abangavu bafite hagati y'imyaka 15 na 19 baterwa inda wazamutse ukava kuri 5% mu mwaka wa 2020 ukagera ku 8% mu mwaka wa 2025. Aya makuru ndetse n'andi menshi cyane tutabwiye muri izi ngingo z'ingenzi, mujye kure turaje tuyarambure. Aya makuru reka tuyahere hano mu Rwanda, tubabwire ko inama y'abaminisitiri yateranye kuwa gatatu tariki ya 17 Ukuboza uyu mwaka muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Yemeje ibyemezo by'ingenzi bigamije gushimangira umutekano w'igihugu, guteza imbere imibereho myiza y'abaturage no kunoza imikorere y'inzego za leta. Nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe, inama y'abaminisitiri yagarutse ku miterere y'umutekano mu karere, by'umwihariko ku bibazo by'umutekano byakomeje kugaragara ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaminisitiri bemeje ko u Rwanda ruzakomeza gushimangira ubwirinzi bwarwo no gukomeza ubufatanye n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga mu gukemura ibibazo by'umutekano, by'umwihariko binyuze mu biganiro bya diplomasi byabereye i Washington ndetse na Doha. Iyi nama kandi yemeje politike nshya igamije kunoza serivisi z'ubuzima, aho hashizwe imbere kongera ishoramari mu bikorwa remezo by'ubuhinzi no kunoza ireme rya serivisi abaturage bahabwa, hagamije ko abanyarwanda bose bagira ubuvuzi buboneye kandi bwizewe. Ku bijyanye n'ubukungu n'imibereho myiza, inama y'abaminisitiri yemeje ingamba zijyanye n'igihembwe cy'ihinga cya 2026 zirimo kongera umusaruro w'ibihingwa, guteza imbere uburyo bwo gusarura no guhunika umutekano w'ibiribwa hagamijwe kwirinda ibihombo no guteza imbere ubukungu bushingiye ku buhinzi burambye. Inama y'abaminisitiri kandi bemeje itangwa ry'ubwenegihugu nyarwanda ku bantu bujuje ibisabwa, kimwe no kwakira abahagarariye ibihugu b'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda mu rwego rwo gukomeza umubano mwiza n'amahanga. Muri abo bashyizwe mu myanya y'ubuyobozi harimo abayobozi bashya mu bigo bya WASAC Group Limited ndetse na WASAC Authority Limited, aho inama yemeje abagize inama y'ubutegetsi n'ubuyobozi bukuru hagamijwe kunoza imitangire ya serivisi z'amazi n'isuku mu baturage. Ku ruhande rwa WASAC Group Limited, abagize inama y'ubutegetsi bashyizweho n'aba bakurikira: Bwana Chairman Leong wagizwe perezida n'uwungirije Madamu Daderi Uwimana wagizwe vice perezida. Abandi bagize inama y'ubutegetsi ni Dr Jean Pierre Nshimiyimana, Bwana Robert Munyabugingo, Madame Juliette Kavaruganda, Madame Jemima Maniraruta na Madame Juliette Gakwerere. Ku ruhande rwa WASAC Utility Limited, Bwana Maxime Marius Mwiseneza yagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibikorwa by'amazi n'isuku. Izi mpinduka mu buyobozi bwa WASAC zitezweho kongera imikorere myiza y'iki kigo no kunoza serivisi zihabwa abaturage hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru reka tubabwire ko mu karere ka Huye ku cyicaro gikuru cya RAB hateganyijwe
Mu yandi makuru reka tubabwire ko mu karere ka Huye ku cyicaro gikuru cya RAB hatangijwe gahunda nshya igamije kubaka ubushobozi bw'igihugu mu ikoranabuhanga rigezweho ryo kongerera ubushobozi bw'imbuto mu buhinzi. Inkuru ku buryo burambuye reka tuyumve. U Rwanda binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB ku bufatanye n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ubushakashatsi ku birayi International Potato Center (CIP) rwatangije gahunda nshya igamije kubaka ubushobozi bw'igihugu mu ikoranabuhanga rigezweho ryo kongera ubushobozi bw'imbuto mu buhinzi. Iyi gahunda izashyiraho ikigo ndashyikirwa cyiswe Center of Excellence for Crops Biocap kizakorera kuri RAB ya Rubona mu karere ka Huye. Iki kigo kikaba kizibanda ku mbuto z'ibihingwa by'imyumbati, ibitoki ndetse n'ibindi nk'uko bivugwa n'umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubumenyi n'udushya mu kigo mpuzamahanga gishinzwe ubushakashatsi ku birayi CP Hugo Campos, aho ahera anasobanura ko izi mbuto zizaba zifite umutekano ku buzima bwa muntu aho kubwangiza. Hamwe n'iri koranabuhanga rya biotechnology tuzabasha kongera umusaruro w'ibirayi, imyumbati n'ibitoki hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, ariko ikirenzeho tuzafasha abahinzi guhinga mu buryo burambye kurushaho bakoresheje imiti mike mu buhinzi bwabo. Iyo ugereranyije iri koranabuhanga n'ubundi buryo bugezweho bwo gutunganya cyangwa gukoresha ikoranabuhanga mu guhinga, bigaragaza itandukaniro rifatika. Ku bijyanye no kurengera ibidukikije ndetse n'umutekano w'ibiribwa haba ku bantu ndetse no ku matungo n'inyamaswa muri rusange, ibikomoka ku bihingwa bizakorwa hifashishijwe ikoranabuhanga rya biotechnology, bizaba bingana rwose n'ibyahinzwe hifashishijwe uburyo busanzwe bwo gutubura imbuto. Ibi ni ukubera ko tutazibanda gusa ku gukora siyansi yo guteza imbere ibi bihingwa by'ikoranabuhanga, ahubwo tuzanateza imbere n'ubumenyi bwose bwa siyansi bukenewe bugaragaza neza ko ibi bihingwa bifite ireme n'umutekano hifashishijwe uburyo busanzwe bwo korora no gutubura imbuto z'ibihingwa. With the state of the art science and technology. Olivier Kamana, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri, yasobanuye ko iyi gahunda izafasha mu gukora no kongera ubushobozi imbuto zari zisanzweho kugira ngo zirusheho guhangana n'indwara. Ni ikigo kizadufasha mu kongera ubushobozi bw'abakozi, abashakashatsi b'Abanyarwanda bazagira ubushobozi mu buryo bwo gukora imbuto nshyashya, ariko akenshi bagashingira ku mbuto twari dusanganywe zikunzwe cyane n'abahinzi. Noneho izo mbuto zikunzwe n'abahinzi zikongera ubushobozi kugira ngo zishobore guhangana n'indwara n'izindi ngaruka zikomoka ku mihindagurikire y'ikirere. Uyu mushinga rero ukaba uzamara igihe cy'imyaka 5, ukaba uzafasha abashakashatsi b'Abanyarwanda gukora izo mbuto zikenewe n'abahinzi, ariko kandi ubundi izo mbuto twazikoraga hanze. Ubu rero iyi laboratoire igiye kubakwa hano izatuma noneho tubikorera hano mu gihugu cyacu. Uretse kuba iyi gahunda izagirira umumaro abazakoresha izi mbuto, umushakashatsi mukuru mu kigo mpuzamahanga gishinzwe ubushakashatsi ku birayi Eric Magembe yavuze ko iki kigo kizafasha abanyeshuri bagera ku 9 kubona impamyabushobozi n'ubumenyi buhanitse ya masters na PhD, ndetse no kunoza imiterere ndangasano hifashishijwe ikoranabuhanga no gusuzuma no kumenya indwara hifashishijwe ubumenyi bwa molecule. Icyo turi gukora muri uyu mushinga ni uko tuzashyiraho ikigo ndashyikirwa cyihariye ku ikoranabuhanga rya biotechnology ku bihingwa hano i Rubona. Muri uyu mushinga kandi duteganya guhugura abanyeshuri ku rwego rwa masters ndetse na PhD. Ku rwego rwa PhD turateganya guhugura abanyeshuri 3, naho ku rwego rwa masters tukazahugura nibura 6, kandi bishoboka tukagera ku 8 depending on the resources that we have. Biteganyijwe ko uyu mushinga uzafasha u Rwanda kongera ubushobozi bwo guteza imbere no kugenzura imbuto z'indobanure z'ibirayi n'imyumbati zahujwe n'ibikenewe mu gihugu, bityo ushigikira umutekano w'ibiribwa no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Aya makuru reka tuyakomereze mu karere ka Gicumbi, ubwo ni mu ntara y'Amajyaruguru, aho abana 3 bavukana bahitanywe n'igisasu bikekwa ko ari cyo mu bwoko bwa grenade nk'uko byahamijwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi. Umuyobozi w'aka karere Emmanuel Nzabonimpa yavuze ko ibi byago byabaye ahagana saa 2:30 za mu gitondo, ubwo aba bana bari bagiye gutashya inkwi mu ishyamba hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda. Abaturage bo muri aka gace bakaba bakeka
bikeka ko icyo gisasu cyari gerenade. Nzabonimpa yasobanuye ko akarere ka Gicumbi kegereye umupaka wa Uganda kari mu bice byabereyemo imirwano igihe kirekire mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu. Yongeyeho ko aka gace kandi ko kahozemo ibirindiro by'abahoze ari ingabo z'u Rwanda, ari nayo mpamvu rimwe na rimwe haboneka ibisasu biturika. Anavuga ko inzego z'umutekano zibishinzwe zisanzwe zigenzura ibisasu byabonekaga muri ako gace. Nzabonimpa yashimangiye ko abaturage cyane cyane abatuye mu bice byegereye imipaka bagomba gukomeza kuba maso no guhita batanga amakuru ku bayobozi b'inzego z'ibanze igihe cyose babonye ibintu bakeka ko bishobora kuba batazi kandi biteye impungenge, mu rwego rwo kwirinda ko habaho ibyago nk'ibi ngibi. Ni mu gihe umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru Inspector of Police Ignace Ngirabakunzi yihanganishije umuryango w'ababuze ababo, akomeza aburira abaturage kwirinda gukora ku kintu batazi cyangwa batamenyereye. Aya makuru kandi reka tuyakomereze kuri raporo nshya y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda izwi nka DHS7 ku mibereho n'ubuzima mu Rwanda, igaragaza ko mu myaka 5 ishize umubare w'abangavu bafite hagati y'imyaka 15 na 17 baterwa inda wazamutse ukava ku kigero cya 5% mu mwaka wa 2020 ukagera ku 8% mu mwaka wa 2025. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yatangaje ko iyo mibare iteye impungenge zikomeye kubera ingaruka zigera ku bangavu ubwabo n'abana baba babyaye. Yasobanuye ko gutwita bakiri bato bikunze gutera ibibazo birimo kubyarira imburagihe, ingorane mu gihe cyo kubyara, impfu z'ababyeyi n'abo babyaye ndetse n'igwingira ry'abana babyaye. Biratwereka ko abana babyara batarashaka, batarageza igihe, imibare ikiri hejuru ndetse habayeho no kwiyongera kuva kuri 6 kugera ku 8%. Ni ikibazo kigaragara kandi tugomba guhangana nacyo. Gusa iyi mibare iratwereka ibintu byabaye mu myaka 5 ishize kuva 2020 kugera 2025. Ibyakozwe mu myaka mike ishize bizatangira kutugaragariza umusaruro mwaka utaha cyangwa se no mu gihe gikurikiraho. Ni no kugira ngo twumve ko imibare yakozwe, harimo nk'amategeko yavuguruwe, harimo kwegereza serivisi zifasha ndetse no gukomeza kwigisha mu miryango yacu mu mashuri kugira ngo abana be kuva mu ishuri cyangwa se be kugira ibibazo kuko bagize ikibazo cyo gutwita bakiri bato. Ndetse bikanazana icya kabiri aricyo cy'abo bana babakomokaho. Umwana ubyaye akiri muto abyara abana, akenshi imibare iratwereka ko niho havamo abana bavuka batagejeje igihe ndetse na ba nyina bakagira ibibazo babyara, kuko urumva n'abana baba bakiri bato n'ubundi baba basa nkaho bagiye kubyara imburagihe, bibagiraho ingaruka kwa muganga, turabibona kenshi. Hakazamo n'icya gatatu, umubare wa gatatu nawo batugaragarije w'igwingira. Nabyo bishamikiyeho kuko mu mibare dufite abana benshi bagwingira, akenshi baba baturuka kuri abo babyawe n'abatarageza igihe cyo gushaka. Hari kubyara abangavu babyara bakiri bato, ikibazo cya mbere. Icya kabiri cya gihe cyo kubyara no kuvuka, ndetse n'abana uburyo bazakura hazamo n'ikigwingira. Nibyo bitatu tubona nk'urwego rw'ubuzima ndetse n'izindi minisiteri zari ziri aha turi gushyiramo imbaraga. Ntabwo tubitangiye uyu munsi, bimaze igihe, ariko tugomba gushyiramo imbaraga nyinshi nk'uko imibare yabitugaragarije. Amakuru avugwa hano mu Rwanda naha tuyasoreje, ariko tubafitiye n'ay'imyidagaduro ndetse na siporo. Mu myidagaduro reka tubabwire ko umuhanzi Kevin Kade yatangaje ko agiye gukora igitaramo cyo kwizihiza imyaka 5 amaze akora umuziki.
ndetse anateguza kuzatumira umuhanzi Ali Kiba wo mu bakomeye muri Afurika y'Iburasirazuba. Iki gitaramo giteganyijwe kuwa 31 Ukuboza uyu mwaka wa 2025, aho yakise The Last Night, akaba yaratewe inkunga n'uruganda rukora ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye rwa Skol. Ni igitaramo kizabera ku mbuga ya Kigali Convention Center. Naho muri siporo, ikipe ya Paris Saint-Germain yegukanye FIFA Intercontinental Cup mu mwaka wa 2025 itsinze ikipe ya Flamengo yo muri Brazil kuri penalty 2-1 nyuma yo kunganya igitego kimwe mu minota 120 yakinwe mu mukino wa nyuma. Mu bindi kandi muri siporo, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryatangaje ko amafaranga azahabwa amakipe azitabira igikombe cy'isi cy'umwaka wa 2026 aziyongeraho 50% ugereranyije n'ayatanzwe mu irushanwa riheruka kubera muri Qatar, aho kuri ubu iki gikombe kizagendaho miliyoni 727 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga asaga miliyari 1,058 uyashize mu manyarwanda. Tubafitiye n'amakuru ari kuvugwa hirya no hino mu isi, aho ibitero byahitanye benshi byabereye ku ishuri ry'incuke n'ibitaro mu mujyi wa Karogi uherereye mu majyepfo ya Kordofan, ahaguye abantu 89 barimo abana 43 ndetse n'abagore bagiye batandukanye. Uyu muyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu, Volker Turk, yatangaje ko atewe inkeke n'imirwano ikomeza gukaza umurego. Yagaragaje ko kugaba ibitero ku bikorwa by'ubuvuzi binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, intambara hagati y'ingabo z'igihugu Sudanese Armed Forces n'umutwe utavugwa rumwe na leta Rapid Support Force mu gihugu cya Sudani imaze imyaka 5 kuva intambara yatangira muri Sudani mu mwaka wa 2023. Abarenga ibihumbi 150 bahasize ubuzima, naho miliyoni 12 bava mu byabo, ndetse igihugu kibasirwa n'amapfa ateye ubwoba. Mu bindi hanze y'u Rwanda, umutwe wa AFCM23 urwanya ubutegetsi bwa RDC watangiye kuvana ingabo zawo mu mujyi wa Uvira, unahamya ko bitarenze kuwa 18 Ukuboza, ni ukuvuga uyu munsi, iki gikorwa kizaba cyarangiye. Kuva mu ijoro ryo kuwa 17 Ukuboza umwaka wa 2025, ingabo za AFCM23 zatangiye kuva muri uyu mujyi wa Uvira. Umuyobozi wungirije w'ihuriro rya AFCM23 ushinzwe ibikorwa bya politiki, Bertrand Bisimwa, abinyujije kuri X, yavuze ko ibikorwa bya AFCM23 byo kuva mu mujyi wa Uvira bikomeje kandi bizarangira bitarenze uyu munsi kuwa 4. Mu itangazo riheruka, AFCM23 yari yagaragaje impungenge zishingiye ku byabaye mu bihe byashize, aho avuga ko ingamba yafashe zo kubaka icyizere zagiye zikoreshwa nabi na FARDC, ni ukuvuga igisirikare cya RD Congo. Imitwe ya Wazalendo n'abandi bafatanyabikorwa babo bagasubira kwigarurira uduce twari twarafashwe, ndetse hakibasigwa abasivile bakekwaho gushyigikira uyu mutwe wa M23. Kubera iyo mpamvu, AFCM23 yari yasabye abahuza gushyiraho ingamba zisobanutse zo gucunga umutekano wa Uvira nyuma yo kuhava, harimo gukura intwaro mu mujyi, kurinda abasivile n'ibikorwa remezo by'ingenzi, ndetse no kugenzura agahenge bari bashizeho. Ni naha dusoreje amakuru twari twabateguriye yo kuri uyu munsi. Nge ndi Daniel Niyonkuru, uyu ni Umusanzu Media TV. Reka twongere duhure mu yandi makuru yacu y'ubutaha.